Russia le Ukraine indona kalmeka Russian sipai ta chuan dan bo chiain Ukraine ramchunga chetna annaya ni tin anpua hen puna hi thumanga inpu ton na mai ni tolowin voin hian amma saberatan Russian sipai ta chuan war crime trial anma chondon ta kumsang ni somni le panni mei ni som le pathum ania Rainbow Mizo Channel clear tu zong zong te chibai ule voin chama darsom arik madew khat khan Sky News sin han report dan chuan Russia in Ukraine arun tiratranga avoi khatna tan Ukraine prosecutor ta chuan Russian sipai ten dan anbo chetna chi hrang hrang an chuina chu an zo felta Ukraine capital Kyiv khopuya an chungchang hi ngai tu anidona indona dan bo chetna war crime awanga trial chu voin hian nei anidona voina he indona dan bo chia an pu hi Ukraine civilian kumsam rukle pani mi Ukraine marlam panga chupakivka khwa cheng chu Russian sipai sergeant Vadim Sisimarin chuan ralthum engma akenglo chungin akar tukver hontirin alua akapani tin hanpua Ukrainian criminal court chuan achungchang thu hi an ngai tu dona thiamlo chantirani chuan adam chungin tanina khung anidona ni tin Sky News hian han reporta Russian sipai sergeant hian ukil ruain Viktor Ovchevnikov chu aruaya ani hian Russian sipai Sisimarin hian hetianga dan bo chiatna hi engma nei lawani atia mase Sky News chuan hetiang hian aukil hian soima sela Ukrainian prosecutor ten finfiana chi hrang hrang evidence an nei ta chu Kyiv court rorel na ma hian phar anidona chu he court hian apomani chuan thiamlo chantirani dona ni ti an soibok voina tranga indona dan bo chia civil mi thattu ta chunga hian rorel na hi kalpuitran ania chanchin kanbot sailai hian kota hian hethu boy hi ngai tu me kania Russian sipai dan bo chia che ta hi mi sing khat jasarivel Ukraine prosecutor ta chuan thu boy han siam saka Russian sipai tan dan bo chia civilian te directa antha an target na wang hian Ukraine civilian ralthom pokeng lo zaruk lai main antura chungmi ta chu Russian sipai ta mai baka Russian sarkar chunga official thren khatte po enroll anomani tin an report bok war crime thu boy chungchanga an thu boy ngai tu ma sakta hi Ukraine sipai ten anman to te an hlom ni in report ani boka ma se thu boy siam sakta hi Ukraine sipai ta kuta omlo Russian sipai enge mozat anuma wangin an chungchang ngai to hun tur hi puanzar ani zeldona chunghuna chuan anronin lan lawani chuan thiamlo chantirin indona kara anmani jonna hi tho anidona anman hunhuna tanina khung zelani dona ni tin Sky News hian han report bok ani Britain ambassador to UN Dame Barbara Woodward chuan Ukraine rama indona chochu ani chung hian Russia sarkar chuan UN Security Council in thutluk na alo siam tole dan alo jam to ta chu bo chiain mun tam taka an chea chungjinga chuan ngai tha chi mi lo le khovelin angai tu ngai thur sun tak mai awma chu no pangtelaka indona dan bo chiat na athleng hi ni atia Russia chuan kumsang kha jakwa somko le pakwa UN Security Council in thutluk na alo siam to resolution chu an bo chia UNSC hian thutluk na alo siam to le dan alo siam to ang chuan no pangte anom na hmuna innok boina le ralthum manga inbeina athleng turani lo ti ania mase Ukraine ramchunga hian no pangten school hankal na mun school building ta chu nasatakin bom ania heiba ka hian UN Security Council hian akhap le RMT mialo no pangkum tlinglo te sipayala khi khap ani boka mase Russia chuan Ukraine runa Ukraine ramchunga thonlu turin sipai tam tak alak bela chungjinga chuan kumtlinglo no pang tam tak antelani atibok heng zongjong hi UN Security Council hian dana siamani chuan angai tha thei ani lowa dan siam tu ten kan dan siam te kan lek ko ngam lo ani chuan kan dan siam zongjong te hian omzia nei lowani heng ka soitak Russian sipai ten dan an bo chiat na ba ka hian dan bo chiat na rap thak ber mai chu Ukraine ramchunga hian an thlen tir boka chu dan bo chiat na chu Ukraine no pangten an du lo chungin pongsual an to ka he dan bo chiat na hi Russia chuan apom ngai ani ti hi achiang toa UN hnuaya UNICEF chuan finfiana tam tak ankol to ni atibok Britain ambassador to UN hian asoizel dan chuan UNICEF hian evidence an nei hrang tele record an nei atranga alan dan chuan
Ukrainian no pang sang ni chuang zat mai ta chuan Russian sipai ta laka pongsual an to ka hei wang hian UNICEF point thu chua an lo chiam to Ukraine ram chunga hian no pang ta dikna chan vo chu ake cheme ka kumtling lo no pang sang ni chuang zat mai Russian sipai ta chuan ti luina mangin an pongsuala Ukraine ram chunga chuan thar lo om le tur next generation tur ta chu nasa takin an nun ti chiat ani to Russian sipai ta chuan anok chin chunga mai ni lo in do na huna po an kema emo in chunga te hruailu tin heng no pangta hi an pong suala an jinga hian mei chiate mi pa te po an tel boka UNICEF hi UN hnuaia hian ading chun zom zeldon ani chuan UNICEF thu chua hi UN Security Council hian angai tha tur ani lowa Ukrainian no pang an pong sual ta hi a then ta chu kumsom hnuailam mi te an ni hlom boka UN Security Council in resolution asiam lai khan Russia chu atel vea dan siam tu jinga tel ngei hian a bo chiani mi pat mai chet na lam hoi la hre thiam rang rang lo no pangkum som hnuai lam te po heng pong sual jinga hian an tel wangin an malam hun an future chu nasa takin ti chiatin aum meka hetianga pong sual an to mai ba ka hian UNICEF in thu chu an siam dan chuan thakalta chung ringot khan Ukrainian no pangta chu zachuang zat mai Russian sipai ta chuan an that boka chu wangin Russian President Vladimir Putin le Kremlin hian Ukraine ram chunga hetianga war crime thleng zong zong ta hi an pom jamani ti alang reng to chu wangin UN Security Council hian dan asiamang ngein dan siam hi kanlek ko ahun to ni atibok hetianga Russian sipai ten dan an bo chiat na le pongsul na rak thak tak tak an thlen tir chung chang te le UNICEF mingte lamrik ani ta ka wang hian UNICEF nena hian UN Security Council chuan report kim chang thelu turin hriat tirna an pea UNICEF Deputy Executive Director Omar Abdi chuan report pein Ukraine ram chunga Russian sipai te le Ukraine sipai te in beina wang hian Ukraine no pangta chuan aman sang tak an pe meka Russian sipai ten in do na hmuna no pang an pong sual ta jinga hian mei chia chu atamber an nia ma se mi pano pang hengemo zatin pong sual hi an tok bokani atia hetianga nom chen na ta na no pang te Russian sipai ten an man ba ka hian UNICEF chuan kan confirm thai china chuan Russia in Ukraine arun tiratang khan Ukraine no pang Russian sipai ten an tha to zong zong te hi mi zan hi somthum le pakua an thling toa no pang zathum somnga le panga te chuan hliam na tak an tur bokani ati hemi chungchanga hian Sky News in han report dan chuan Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan UNICEF in no pang tia an soita jinga hian no pang kum som hnuailam engemaw zat anoma ma se pongsual tok tamber jok te hi chu tleirol te an nia no pangte an khoi chiata tleirol te an pongsuala no pangtam tak an thaba ka hian school an kalna building chi hrang hrang te chu zachuang fe mai an ti cheto boka Russian sipai ten school an ti chiat jinga hian Chernihiv region a nizana khan missile mangin beipui an ron thlaka an missile jinga pakhat hian school pakhat chu abom fu wangin he school hi a chhevekani atibo no pangtelaka po zangai na lan tir lawa zirna an kalpui chunjom zel na tur building te po ti chiat saka Ukraine ram chunga education system zongzong te ti chiat vek an tumna wang hian Ukraine ram chunga school hrang hrang an ti chiat to tam tak te hi ti chatura thu petu commander ta chu chui mek zel an nia indona kara hian Ukraine sipai ta chuan targeta an nei big donani atia dan bochia Ukrainian no pangtelaka rong taka an chetna wang hian indona hmuna sipai ten nunnan chan dan panga yang nilawin hliamna tak tur le hreom takin an thidonani ati UNICEF chuan an report danin sikul jahni chuangzat mai Russian sipai ta hian an bom chetoa heng sikul an bom cheta jinga hian UNICEF in tranpuina an pek thrin hi Ukraine ram chunga hian sikul somret le pakua awma chungzinga som panga ta chu Russian sipai ta hian an bom chiat jinga atelani tin an report ve bok Sky News hian voin chanu dar khat le minute som thum apel nu dewa khan European Union chuan Ukraine tranpuina turin sumle paile ral thum chi hrang hrang te an thon lu donani ti an puanga the European Union Foreign Policy Chief Joseph Borrell chuan Ukraine tranpuina turle military te ti chakna turin
European Union chuan kan ral thuam chi hrang hrang ta chu Ukraine ram chunga kan thon lu dona hei baka hian ral thuam dang an leibel na tur le atrul anga an man turin Ukraine nena hian euro makta doi zanga chu pek kan tum don ani atibok EU Foreign Policy Chief Joseph Borrell hian asoi zel dan chuan European Union in Ukraine tranpuina turatana ral thuam kan thon lu tur hi alut jong poisa chut chuan euro tluk le ding on ni ani don ani atia kan soita kang khan hei baka hian Ukraine sipai ten atrul anga an man turin euro makta doi zanga zat mai chu asum fain an pedon bok ani Joseph Borrell hian asoi zel dan chuan Russia chuan thudik lo tak tak mai an vordar meka Russia in information diklo an media kaltlanga tam tak an vordar ta chu tuma in kan ring turani lowa European Union member ram tahi in lungrol takin Russia dodal jong hian kan ting zel dona European Union member ram jong jong tahian Russia ram chunga tranga oil le gas kan lak lu jong jong ta chu hun rei lo te a ti top ani dona chumi tur chuan European Union member jong jong tahian lungrol takin thutluk na kan siam to ni atibok voin lama Al Jazeera in han report dan chuan Finland le Sweden ten NATO member ni dua NATO member ni dilna application an thelu chu an thlopani ti White House atangin thu chu an siama heti role hian Russia sarkar chuan thu chu an siam ve ngal boka Finland le Sweden te hian NATO member ni antuma NATO zom tur hian thutluk na mumal taka an siamani chuan Russia lakatrang hian a chan let na tak mai chu an mungai donani tin an bauzui ngala Russian media thren khat ta chuan an report dan chuan Russia in Finland le Sweden ta hi avau chung point heng ram panni te hian arang thayang bera NATO member ni turin man la mekani tin an report bok Al Jazeera hian voin chama dar som pakhat vela report an pek dan chuan nimin lama kan chanchin thara kan ron report to Kharkiv region vela tranga Russian sipai in nuk dokta te kha Donbass region na izum le ache vela civil mi te ta na supply poimo tak tak mai anlak na mun ta chu dan chawek tumin thon lu anita ni ti kha kanron report to voin lama report atanga lan dan chuan Russian sipai ho te hian izum le Severodonetsk vela tranga Soviet skole Kramatorsk khopuya te supply and pek na jongjong ta chu dan cha tumin theito panchua Mase Ukraine sipai ta chuan heng mun te hi ven him na an tho wangin Russian sipai ta chuan an thil tuma hian lotlin na an mu theilawani Ukrainian force te hian joint force operation an naya helai area jongjong hi ven him tumin operation danglam tak main han kalpuita Ukraine khothang lampanga Ukrainian sipai omsa ta chu thuam chak an ni baka joint force te hian operation area tan an puana wangin Russian sipai ta chu an tumangin heng area hrang hranga te hian an lut thai talo ani hei baka hian an report zel dan chuan Russian sipai ta hian tuipui ka na Donbass region atanga Ukraine ramchung mun danga mason an tumna jongjong te po Ukraine sipai ta chuan veng himin an danglet vekani antia hetianga ground na anin kana muna te hian Ukraine sipai ta chuan dangchat thaizel ma sela van borok lamatrangin Luhansk region le Donetsk region chunga te Russian sipai ta chuan nasa takin bai pui anthlaka Luhansk regional governor chuan Twitter lama ha report danin Luhansk region pumpui deuh thoa hian Russian sipai ta chuan residential area anti mipui ta chen na mun tam tak ta chu anron beya voin khan in somruk vel zat mai chu anron bom chevekani atia heng in anron bom chiat jongjong ta hi civil mi ta chen na invek ania ma se thingtlang khole khopuya te po Russian sipai ta hian khochunga bom anron thlaka missile anron kalu ranga wang hian mipui ta hi anina omngam lowin thren khat ta chu sheltera anin khungkhoma mipui tam tak ta chuan anin le local sanin Luhansk region hi an chua san to boka hei wang hian khochunga bom tam tak ron thlak ma sela civil mi ta chuan nunna an chantlem phani atia voina Luhansk region chunga Russian sipai tan missile anron kalu wang hian civilian panhin nunna anchana hliam tur engzat chiange omti hriat thei alaniri lowani atibok Luhansk region a hetianga beipui anthak baka hian Severodonetsk Russian sipai ta chuan missile rocket mangin khochung nasa takin hanron kapa lisichang skhopo hetiang chia hian be ani boka Severodonetsk hian building lian le ropui tak tak mai pasari chu
Russian sipai ta hian missile manga ron targetin an ron boma heng building pasari ta hi atlu sabveka lisichang sapo building pakhat chu an bom chevek bok ani atia Luhansk Regional Governor Serhiy Haidai hian asoi dan chuan Popasna le Gorsky khuatepo Russian sipai ta hian hetiang chia hian rocket le missile mangin an ron beya heng khopui panni chevela thingtlang khua le taung chihrang ta chu bomtel ani boka Popasna le Gorsky khochung baka heng khopanni chevela thingtlang khua chihranga Russian sipai ten missile le rocket an ron ka wang hian in somnga aya tam han ti chia thren khat chu thom that le thei ania thren khat chu atlu sobvek boka hriat thei china zolete thingtlang khua mi pano pang pakhat chuan Russian sipai ten rocket le missile manga an ron beina wang hian nunna chanani atia Donbas region pumpui le Ukraine chimlam panga te chuan Russian sipai te le Ukraine sipai te chun zanzomin anin ka renga wangin nunna chanzat le chiat kanto dan zong po hi engma chiangkuang takin hriat hlei thei ani to lowani atibok Russia in Ukraine an runa kalme ka hian khovel media sang ten chanchin thar an update jingber ta jingami chu Mariupol khopui chunga Azovstal steel plana Ukraine sipai latang khangmek ta chanchin hi ania Ukraine form chuan an report danin Azovstal steel plan hi chumlo chatlawin Russian sipai ta chuan bomle missile mangin an beya kan chanchin thar masa kan ron soitong khan Azovstal steel plana Ukraine sipai ta hi hrek ril drama hrek lumvek antum nia an hriat thu an soibok Al Jazeera chuan voin chuna an report danin Russian sipai ta hian Azovstal steel plan hi an bei chunjom zela Russian sipai ta hian ral thuam lian le om khau tak mai heavy artillery ta chu thanem tham tak mai an ron chhaplu towa ni zanjan khua deu tho khan Azovstal steel plan hi fighter jet mangin an bei boka Al Jazeera hian an report dan chuan voin zirtop ni chommalam panga khan Ukraine General Staff of the Armed Forces chuan thu chu asiama Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Mariupol khopui chunga Ukraine sipai om ta chu him taka hroi chua ani thaina turin Russia sarkar hna ngenna athlena inbiakna ankalpui mek lain Russian sipai ta chuan Azovstal steel plant area hian vanbo ro katangin bom asurin ansurtira Russian Federation hian inbiak na manga thilchin fel hi engma adulawa asipai ten ni tina nunna tam tak anchan mek lai point Russian President Vladimir Putin chuan kan President Volodymyr Zelensky o chu angai thadulawa inrem na le muanna a in thina chu athang zel chokani Russian sipai ten nunna anchan hemna chan chu leilama kanin kana athlenna satwang ania Ukraine ramchunga hian leilama maron son antuma wangin Russian sipai ta chu ahlop-hlopin nikhata mitam tak anthia chuti chungchuan ni tinin voin thleng hian Russian general ta chuan chunglama tanga thupek an muangin Eastern Ukraine thingtlang khuale taung chihrang te mason tumin leilama kan sipai te anron nora heng Russian sipai ta hian an control chin area chu ronzau antuma Mase Azavain anlo chamfai vekani atia Ukraine sipai ten hetianga kandan cha zelawang hian Russian sipai ta chuan van borok lamatranga minbei na chu anwar tultula the next nai via thingtlang khotale taung chihrang ta chu bom mangin anron beya Liman te Bakhmut tele Kurakhiv ta chu nasatakin bom ani boka tuna hian aayana sazoka minbei tumin Russian sipai ta chu anin buat saile meka Ukraine chimlam panga Chernihiv region chunga beipui thak tumin artillery chihrang ta chu Russian sipai ta hian unit tam tak mai anron tirlu bela voin lamatang khan heng heavy artillery chihrang ta hian bom anron kap chhok trana Ukraine chimlam pang Chernihiv region a thingtlang khuale taung sang tele khopui then khat ta chu Russian sipai ta hian anron beya hei wang hian school tele dormitory ta chu an bom chia Ukraine sipai te om nam hun hi an threlo nge Russian sipai te hian civil mi ta tana mun poimo tak ta chu tarketa anron nei deuh zelani atibok voin khan Ukraine mi pui ta chu Kiev khopuya presidential palace tuala anpung khoma Mariupol khopui chunga Ukraine sipai tangkhang mek te Russian sipai ten an hual bele an bei mek ta chu ramdang te anin rol du lo wangin thimai turin tuna anom toa chu wangin operation lian tak Azovstal steel plana Ukraine sipai te chan chuana chu kalpui turin
Ukraine President Zelensky nena hian ngen na an thlena mase engtiangin nge chana pek te hi media ta chuan report an la nei theilo ani The Wall Street Journal chuan an report danin March thla Ukraine civil mi ramdanga raltlana kaltur Kyiv khopuyatranga naivai takle Kyiv khopuyatranga marlampang thingtlang khopani motijin le Yasno Horotka khwate an paltlang lain Russian sipai ta chuan heng ralthuam kenglo raltlan tura kalmek ta hi mi somthum pasari lai mai chu ahu hoin an lo that reng mai ni ti an reporta Wall Street Journal hian video footage chante chuak boka hetianga civilian raltlante Russian sipai tan an kaplum lai hi chiang tak takin mutur awm bokane Al Jazeera point he thu hi an report ve tho boka heng civilian raltlan tur ralthuam po kenglo Russian sipai tan an thanam hun hi Kyiv khopuyatranga marlampang kilometer rukle point nga vela ania Russian sipai ta hian munlem huna silai pangai manga kaplum lawin heng civilian raltlan tur ta hi ralhla takatrangin mortar mangin an kaplumani antibok ole khati jongkha tuntrumatana chanchin thar kanbot sai thaite ania Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau donia